I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ćemo da igramo Subway Surfers, ali o čemu se radi danas ću vam pokažem mog novog lika. Samo da provjerimo ovo. Ok ljudi, i iskaču reklame. I da sad ću da vam pokažem, ako niste znali, to je Spike ljudi, njega sam napokon skupio tih 200 gitara, tako da idemo malo s njim da igram. Ovaj video neće uopšte biti nešto predug, tako da ga malo isprobamo. Krećemo. Pogledajte kakav je Spike. Pogledajte kakav je. Ok. Rock. Znači, koliko je bilo teško skupiti ovih 200 njegovih gitara. I napokon smo ga dobili. Znači, ovo je novi lik. I ako vam se sviđa moj intro, pišite u komentare ako vam se sviđa moj intro. Možda ću i snimiti video kako da napravite intro, ali možda. Idemo ljudi. Tako da, evo ove čizme od kojih dobijamo super jump. Dex Rock. Šalim se malo ljudi. Oh my god. Evo dobijamo ovo sad i ovo. Ok. I vidite kakav je, nekako visok, brate. Oh my god ljudi. Oh my god, what the fuck. Vidimo u šopu neka rasprodaja. Oh my god, dobro. I to je to ljudi što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Ako vam se svidio, ostavite like, subscribe, a mi se vidimo u drugom. Ćao!